ба барномаи ахбори озодӣ хуш омадед. Шалои Гулхоҷа ҳастам. Дар канори шумо азизон салом. Нахуст таваҷҷӯҳ намоед ба сархати мавзӯи имрӯз 10 июл. Қурраи сабр мева дод. Дар қисмати ғарбии Душанбе баъди сохтмони дусола ва таъхири чанд моҳа роҳи седабақа ифтитоҳ ёфт. аммо мусофиро дар ин мақсад кор дер намешавад, сари вақт ба анҷом мерасад коршон. Ягон чӣ нест, шикоят нест дига. вилояти Хатлон соҳиби коргоҳи ҷуроббофӣ шуд. Сохтмони байк мехоҳад маҳсулоташро бозоргир кунад. беморхонаҳои вилояти Суғд ба низоми оддии кор бармегарданду пизишкон аз шароити сахти кории худ дар замони авҷи COVID-19 ёд меоранд. Агар ҳисоб кунем, 14 рӯза буде, 42 то 48 рӯза ба ҳамон муолиҷаи беморон саҳи пӯшиш намуда, ёрдами худшон расонда. имрӯз ҳавопаймои ширкати Сомон Эйр тавассути парвози ғайринақшавӣ аз Беларус тоҷикони дармондаро ба Тоҷикистон мерасонад. яке аз мусофири он бо ирсоли наворе гуфт ки ҳавопаймо баъди таъхири нимсоата нисфи рӯзӣ аз фурудгоҳи Минск ба самти Душанбе парвоз намуд. ҳамчунин субҳи 10 июл ҳавопаймои ширкати Тоҷик Эйр шаҳрвандони ниёзманди Тоҷикистонро аз Русия ба ватан овард. нархи билет ба ин парвоз 36452 рубл гуфта шуд. ширкати Сомон Эйр хабар дод ки фардо тариқи ҳамин хат сайр, яъне Москав-Душанбе шаҳрвандонро меорад. имрӯз дар Душанбе роҳи сетабақа ба истифода дода шуд. дар бунёди эстакада $10 миллион сарф гардид ва ифтитоҳи он бо сабабҳои гуногун чанд бор ба таъхир афтод. сохтмони роҳи мошингарди таркибие ки пойтахтро бо шаҳри Турсунзода мепайвандад 2 сол идома кард. дар ин муддат омаду рафти сокинони қисмати ғарбии пойтахт ва ҳам ронандагон бо мушкилоти зиёд рӯбарӯ буд. ҳоло бошад онҳо аз натиҷаи кор ситоиш мекунанд. Бароди Юсуфӣ гузориш медиҳад. пас аз таъхири чандмоҳа, эстакада ва ёроҳи сетабақаӣ дар хиёбони Исмоили Сомонӣ ва буриши хиёбони Сино бо ширкати раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон ва Рустами Эмомалӣ, шаҳрдори Душанбе, ифтитоҳ карда шуд. бо ифтитоҳи эстакадаи дуюм дар ин хиёбон ҳамчунин 2 пул бо роҳи дутабақаӣ ва дар маҷмӯъ ҳудуди 5 километр роҳ баъд аз тавсеяву аз навсозӣ боз шуд. сабаби таъхир дар ифтитоҳи эстакадаро масъулони тарҳ хуруҷи пандемияи коронавирус дар ҷаҳон тавзеҳ дода буданд. инженерҳои соҳавии хориҷӣ мо вақте ки истироҳат моҳи январ феврал рафтан, баъд аз пайдо шудани ин дигар ба ё раҳбанд мондан, мутахассисо хеле бисёртар омада натонистанд. ва дигар ки маҳсулотое ки барои ороишии зиёде ки мо аз хориҷи кишвар мегирифтем, бинобар сабаби ҳамин коронавирус интиқол шуда натонистанд. маҷбур шудем ки мо аз маҳсулотҳои маҳаллии дохилӣ истифода барем. дар паҳнои 68 метрии роҳ 8 хати ҳаракат дар роҳи асосӣ ва 4 хати иловагӣ барои нақлиёти ҷамъиятӣ бунёд шудааст. ҳамчунин дар баробари роҳ навсозии системаи муҳандисии зеризаминӣ аз ҷумла оби нӯшокӣ, гармидиҳӣ, хатҳои алоқа, газ, рӯшноии муосир, хатҳои ҳаракати троллейбус бунёд шудааст. бовар ка ҳамин клиент асвор кардам, рафтам ба ҳамун ҷои дар кориша даназан дар шиками модарам ховам бароад мерай, бароад меоид. аммо то он ки ин роҳи муосир бо 2 эстакадаи сетабақаӣ бунёд шавад, сокинони маҳаллаҳои атроф замони сохтмон шикоят мекарданд ки равоо ва боркашонӣ ба манзилҳояшон сахт ва дар баъзан маврид номумкин шудааст. баъдан дар ин маҳаллаҳо роҳҳои байнмаҳаллии хурд бунёд ва тармим шуд ки ҳарчанд бо сахтиам буд, аммо равоо мумкин гашта буд. мисол як бозорӣ мекардед, вай мекардед, гирдобагид мерафтем. ҳозир удобно шуд. Як чиз мечем, рост мерем сеткои гирифта. ё як мисол заиф ҳам бошад, фарзандашо гирифта азоб намекашад, рост мерад. автобус троллейбус ба. Просто автобус троллейбус кам мегардад. Ба возможности ягон зиёдтар шавад бо навз. дар анҷоми тарҳи бунёди эстакадаи сетабақаи хиёбони Исмоили Сомонӣ 200 нафар кор мекарданд ки 80% онҳо мутахассисони маҳаллӣ буданд. тарҳи бунёду аз навсозии қитъаи роҳ аз муҷассамаи Сино то дарвозаи ғарбии Душанбе бо $40 миллион сармоягузории Бонки Аврупоӣ таҷдид ва рушд, Бонки Осиёӣ сармоягузории инфраструктурӣ ва ҳукумати Тоҷикистон анҷом шудааст. фармоишгари тарҳ, вазорати нақлиёт, маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳо ва иҷрокунандаи он, ширкати Xinjiang Communication Construction Group-и ҷумҳурии мардумии Чин мебошад. назорати сифати корҳоро дар ин тарҳ ширкати машваратии Эптисаи Испания бар уҳда доштааст. бо анҷоми ин тарҳи бузург имтиҳони истифодабарӣ ва тобоварии роҳу пулҳо ва шароити иқлими гарму сарду сербориши Тоҷикистон оғоз шуд.
امروز همچنین در محله چورتپای دوشنبه یک کارگاه دوزندگی افتتاح یافت که در رسمی آغاز کارش پرزیدنت امالی رحمان شرکت داشت. دفتر خدمات پرزیدنت میگوید این کارخانه در یک شبانه روز امکان تولید تا 20,000 دانه لباسهای گوناگون را دارد. عین چنین یک کارخانه نساجی در شهر بختر فعال است که جوراب استحصال میکند. همکارمان آرزوی کریم از این کارخانه گزارش آماده کرد که حالا با صدای همکاری دیگرمان مراجعه به صوفی پیشکش شما میشود. کارخانه در شهر باختر به استحصال جوراب‌های تاجیکی آغاز کرده تلاش دارد آن را به خارج صادر کند. در شرایطی که بسیار کارخانه‌ها از نبودن فضای مساعد برای کار شکایت دارند، سامان بیک می‌خواهد جوراب‌های مید این تاجیکستان را بازارگیر کند. 95% پخته، 5% دیگرش رزین. کارگاه سامان بیک حالا چندان بزرگ نیست و سالانه همگی 1 میلیون دانه جوراب تولید می‌کند. ارزش یک جوراب کارخانه از 3 تا 6 سامانی است. مسئولین کارخانه میگویند نیت دارند سالهای آینده تعداد کارمندان و حجم تولید را زیاد کنند. موضوع داخلی را تامین کرده شدیم. هدف اساسی در آینده صادرات کردن. کارگاه نوی استحصال جوراب‌های تاجیکی تازه به کار شروع کرده، معلوم نیست که تا کجا میتواند به شرایط تجارت در تاجیکستان مطابق شود. ولایت ختلان سالهای اخیر در بافتن جوراب و صادرات آن به خارج کشور تجربه دارد. اولین بسته جوراب‌ها از یک کارگاه نساجی در ناحیه یاوان هنوز 1 سال پیش به بازارهای روسیه راه یافته بود. حکومت تاجیکستان اعلان کرده است که تلاش میکند سهم صنعت را در اقتصادیات بالا برد، اما منتقدان میگویند تصمیم‌های حکومت برای این کار بیشتر در سطح شعار و روی کاغذ باقی ماندند و اقدام عملی کم دیده می شود. بلند بودن انداز، دسترس نبودن قرض‌های بانکی و قاعده‌های نانوشته از مشکل‌های اصلی تجارت در تاجیکستان گفته می شود. مقامات تاجیکستان هفته چهارم است که از کم شدن بیماری کووید 19 و خالی گشتن شفاخانه‌ها در کشور میگن. امور رسمی شماره عمومی گرفتاران به کرونا ویروس نو را تا 9 ایول 6410 نفر حساب کرده است. طبق خبرهای رسیده دهها تاجیکان آلوده به ویروس که از مرز قزاقستان و ازبکستان به وطن انتقال یافتند فعلا در بیمارستان ولایت سوخت طبابت میگیرند. پزشکان این ولایت که طول چند ماه در مبارزه با کووید 19 در صف پیش بودند از روزهای سرتشویش خود خاطرات زیاد دارند. این بیمارستان 1 ماه باز به نظام معمولی کار برگشته است، اما پزشکان میگویند آنچه پشت درهای بسته بیمارستان ها در زمان کرانتین از سر گذراندند به زودی فراموش نخواهد شد. 8 ساعت کار میکردیم باشیم و وقتا 24 ساعت کار میکردیم. نظیره قهارова بعد از 2 ماه طبابت بیماری التهاب دو طرفه شش به دیدار طبیبان شعبه احیا آمده است. او در اینجا دوره سنگین بیماریش را گذرانده است. دو طرف قبضه اومدم، حالتم بد بود. روزو کانده بارون شدن گرفت. چشما که بدتر ترسیده خودم داشتن نتونستم فقط واسه حساب هم میبرد. واسه ماینم هم شیدم اومدگی. به مثل او در این بیمارستان از آخر ماه اپریل تا ماه ایون 35 بیمار التهاب شدید شش در شعبه احیا بستری شده بودند. شفاخانه جماعت یاوه یکی از نخستین بیمارستان‌ها در تاجیکستان است که از 14 مارس امسال تا 21 اپریل بیش از 80 نفری را که از خارج برگشته بودند به خاطر پیشگیری از بیماری کووید 19 به کرانتین فرا گرفت. بعداً از آخر ماه اپریل تا ماه ایون بیش از 200 بیماری دیگر با نشانه‌های این بیماری در این شفاخانه طبابت گرفتند. ما اگر ممکنه مبارزه داشتیم که نظم رسید بگیم این نادرست بود، لیکن پروسه اول بسیار برای ما دشوار بود چون کلینیک بیماری ناقدر فهمو بود. برای ما دشواری اهمیت بود. وقتی که ما الگوریتم برای معالجه دریافت نمودیم بعد آسان شد. پزشکان میگویند که در زمان کرانتین اکثر آنها چندین وقت نزدیکان خود را ندیده بودند و در شرایط سخت کار میکردند. تلفنی گازمان بود. در از پدرم گفتن که کاری نمی‌بیت گفته از دور ماشین که آمد رفتن خیلی طاقت کرده. با آنکه مقامات موجودیت بیماری کووید 19 را در تاجیکستان اعتراف کردند، پزشکان بیمارستان هنوز هم بیماران طبابت کرده خود را گرفتاران التهاب شش میگویند.
حالا از فعالیت شبانه روزی کارمندان بیمارخانه ها نفران شفا یافته با منتداری یاد میکنند. خلق محتاج ما بودن همین وقتی که نازنده کار کردیم کاملا بطفت بریم میگو مادی کردیم نمیش وجدان من توقع نمیکرد که وقتی میلاند از زبانده در کنید بطفت بریم کار. با گذشت یک ماه از کرانتین وضع در بیمارستان ها به حال اول برگشته است و فعلا به گفته مقامات در بیمارستان جماعت یاوه ناحیه باباجان غفروف یگان بیماری کووید 19 نبوده است. در حال حاضر در ولایت سوخت تنها بیمارخانه استراحتی در خوجند در نظام کرانتین است. ساکنان چندین دهه در جماعت احسانبوی نوی رودکی از نبود آب پاکی و شومیدنی شکایت دارند. آنها میگن مشکل بی آبی آنها را مجبور کرده است قسمی از درآمد ماهانه خود را برای خریدن آب صرف کنند. بعضی آنها از چنین وضعیت به تنگ آمده میگویند میخواهند خانه‌هایشان را فروشند ولی برای منزل‌هایشان که از مهمترین وسیله زندگی محروم است خریدار نمی‌یابند. سروینوز روح‌الله و امردین اولیموف در این باره بیشتر می‌دانند. азизмоҳ сайфуллоева ин гулҳои сунъиро дар канори гулҳои нимхушкаш барои таскини дилаш гузоштааст. ӯ ба гулпарварӣ шавқ дорад. ҳар баҳор бо оби барфу борон гул шинондаву гулпарварӣ мекунад. неке гулпарвар ҳастему неке ба охир намерасонем чикор кунем ай беовира ай хушкира. ин сокини деҳаи ганҷинаи ҷамоати эҳсанбой ҳар қатра обро сарфакорона истифода мебарад чун деҳаи онҳо аслан ба оби нӯшокӣ дастрасӣ надорад. деҳаи ганҷина яке аз 11 рӯстои ҷамоати эҳсанбой дар 75 километрии душанбе аст ки бо камбуди шадиди об мувоҷиҳанд. дар деҳа танҳо оби шур ҷорист ки барои обёрии замин ва ҳайвонҳои хонагӣ истифода мешавад. ما 40 سال بوده که من زندگی میکنم به اوی اینمی قدق میکشیم گاه جنگ جنجال میشه گاه گوده کار میزنن خالی میرن خونه ها یک کشوکش حال بگه شو اگر حساب دومده ایله بی او این آبی شور است. این اوی اینم برای اینمی او شور برای مال حال میبرن برای یک اینمی کوسه طباق طهارت و همه خالیو میبرن برای همه هم جنگ جنجاله. маҳмуд сайфуллоев ки давраи наврасӣ ва ҷавонияшро дар ҳамин минтақаи беоб пушти сар кардааст хотираҳои талхеро ба ёд дорад. мегӯяд модари ҳомилааш дар гузашта ҳам маҳз ба хотири набуди об ки роҳи дуру дарозро барои овардани об тай мекард сари фарзанд рафт. даврое ки техникаҳо набуданд чизе набуданд хоҳини бо техникаҳо пайдо шудан бо инай рафта айдайро об мебаранд. ҳар сокини деҳа дар ҳавлияш ана ин гуна чоҳ дорад. дар фасли тобистону баҳор аз оби борону барф захира ва онро истифода мебаранд. аммо дар тобистон маҷбуранд оби тоза харидорӣ кунанд. 600 сум мерава. ами 2 мошин об дар як моҳ бемалол нами оилаи махдуш. ма мисол 1 келон доруму 7 фарзанд дорум хай худаму шавҳарам 10-11 нафарем. 2 мошин об дар як моҳ мера. фақат барои хӯрдану либос шудану хӯрок пухтану таъми. мушкили об дар ин минтақа дар ҳоле аст ки ҷамоат дар канори рудхонаи кофарниҳон воқеъ аст. мақомоти маҳаллӣ мушкили набуди оби пок барои чанд деҳа дар ин ҷамоатро тасдиқ мекунанд ва мегӯянд онҳо бо даст додани имконият ва ҳам ба таври ҳашар ба кандани каналҳо шурӯъ мекунанд ки имкон хоҳад дошт тавассути он аз дарё ба деҳаҳо об биёранд. домуло мирзоалӣ писари домуло муҳаммадӣ қумсангирӣ субҳи имрӯз дар бишкек аз ковид-19 фавтидааст. дар ин бора наздикони домуло мирзоалӣ ба радиозудӣ хабар доданд. ба гуфтаи онҳо домулои 52-сола 25 рӯзи охир бо ин беморӣ дар шифохона буд. домуло мирзоалӣ яке аз уламои шинохтаи тоҷикистон маҳсуб ёфта вақтҳои охир ба гуфтаи наздиконаш ба бишкек омаду рафт дошт. инҷо барномаи ахбори имрӯзро ба поён мерасонем. то мулоқоти баъдӣ дар ҳафтаи нав бинандагони азиз шумо метавонед роҳат шабонарӯзи хабарҳои тозаро аз вебсайти радиозудӣ бихонед. агар хостед гузоришҳои рӯз ва ҷолибро тамошо кунед пас ба озодӣ видео канали махсуси мо дар ютуб равед. ман барои шумо дар 2 рӯзи оянда истироҳати хуб ва пеш аз ҳама саломатӣ мехоҳам. то барномаи навбатӣ дар ҳафтаи нав худ ва азизонатонро эҳтиёт кунед.